أشهد أن لا إله إلا الله. گوندê Goma Seydo bi giredayê bajarê Erzurumê li Tirkiye bi sedan salane pir tiştî hatiye guhertin. Ji ber wê jî bo jiyanekê nû gencan dixwazin herin Ewropa. والله خدای کدای خستین نصیب از هموری اما جایم پر نیو پر فرانسای چما فرانسایه دیدم نیو چهره می گشت گورینه ایش دوست اقربا گشت فرانسای ایش هستم هم جمع Bêtir ji sed kesî ji vê gundê niha li Ewropa dijin û ev jî nîvî hejmara xelkê gundin. Di sala 1990 de dema ku asta serhildana PKK li dijî devleta Tirk bilind bû, Fortên gundê berê xwe dane Fransa û Almanya û daxwaza penaberî kirine. Bi piranî daxwaza wan qebûl nebûye, ji ber wê jî bi neyasayî li vir mane. An bi jinên biyanî zevicine da ku mafên hemwelatiyê wergirin. Piştê wan berdane û bi jinên ji welatê xwe zevicine. Yavuz Özer ku niha 24 saliye bi temenê 11 salî de çûye Fransa, meha borî bo eyda qurbanê hatiye gundê xwe. ولم زودا چونه ورا 11 سال خود چمورا انا 24 سال مه هم ما neredeyse هینی حیات اورا بومه راحت خوش ایش کار ہے لورم دخابتون çok şükür evraج مادنه ورا اداره نکن و هفته کل ورم مثلا بینام راحت در نایل ورا Peymana ku di navbera Tirkiye û Ewropa di meha adarê de hatibû îmzakirin, armanc dige ku hatina penaberan rawestîne û serbestiya rêvîtiya bêvize bide hevelatiyên Tirkiye. ای هرن ای پرای نرن جدی سا پرای ترن حتی الورا ایشی وانه و گوجه وانه و مستکی وانه و نارن اوه که دنه ملتش خورا هر رواره Çar zarokên diyasara ji bo jiyanekî nû ji gund derketin û çûna Ewropa. Ev bi xwe jî dixwaze here serdana wan bike. Değermeye bebinam. Yazmaya değerim İzmir'e değerim Fransa. Hele xwade çet ki. Biryan kiri nava kafir dayı nam memleketi kafir. Enkare hişyarî da bo şikandina rekeftinê serpenaberan ger Ewropa serbestiya rêvîtiya bêvîze nede hevelatiyên Tirkiye di mehên pêş de. Li gundê Goma Seydo xelk bi hîviya jiyanekê nûnin.